Kas man ti surat ni Pagayam Gusto. Dear manang biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Ket sanda lang nga agsinungbat, no di ket agkinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ibusak day na kang ang rag-abuot na. Ate ako ti buko, di mo pukutan ka, dati mati. Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. Siyak na yun, nam. Siyak tinebus ti buhok na. Inibus na ti buhok ko. Nag-ingpis lang arudan. Inad-andanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya katno si ka. Awan respetom kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat ti kas kanyam. Man na kaya pa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti isurom saan. Tas ikamati mangida daulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Katamat na ti buhok ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiyama. Ha? Hindi kayo ti dadaulo ti apa di ti lugar tiyaw. Agpada kay apapaanawa. Iso ati makunak kastaw. Denganyaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta kato'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon kaw. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan ti sunya. Ure kaso no aramida ka, diya mo ida mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga rod. Si Mina kam lang arod iti pagtaanganan. Kami sulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga rod. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kanti inam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapnawa ng dagchichismes ka nagkikino to babae. Ay na, alam mga arod antay. Ay haba, baita nga ming kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak man na yung pagday to'y kaanakan para kadagiti babae. Daytoy nga ramidan tayo kat para matlaan kada tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pa kakumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, may atak iti deta. Pagkwartaan ko naman. Anya nga'y teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo ay iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man-man o timangtad. Nag-adumat tekirmat. Kung sila pandakan to paano agsulisit kay ti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo abastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tatawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramidan tayo, ante? Anya? Agkaruling kayaw. Wala kay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit.
kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni, rugyan man da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay, aw magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno ni Antison niya pamuspusan. Ay, at danton pa ka kumikuman, nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wan pudno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please! May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kwaman, sing-sing na yun! Ay, siyak timang kanta. Kaalaak day ta kanta. Sige nga Rod, lalaingam. Tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da. Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka na kan. Mayat gayam tikas jay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto, jitilsina. Inuray da na ng ganti asawa ka, saan da nga agapapan? Wen na tama kumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagiti sigod nga agaapa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog, ama pa nagkangkanta iti balay-balay. Wang nga Rod. Ay barang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti agaapa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi ma'am. Ay, ikay, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan me kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kana ag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sige, may sapay a kanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sos. Unngag paisaw, nakapadlak mo tiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa'y tinaurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim mau. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumba. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo matan Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayo kakadwa.
No siya kamay sa, ay kat paspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matan kanya. Sige, tata, buwanat! Ano. Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan tad iti sangwanan, karpyaw! Ay, ay na, uray saan ngagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Magsala tayo. Tayo supay. Di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti. Wimain sa... Ay, sus, naudikan karpyaw. Paspasam basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Kak masurutan din. Basta kulang kitay lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maunat nagiti nagkurarat kan nalukot nga orat. Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, may gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaunat ka nagiti nagkukutan nga orat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaurur tayo a kwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam ka kadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, jak makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam mo't saritaan na kastaryang. Titulagan, kat kastoy. No ada. Basta man, jak! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo nga agpaisok. No kasta mo lang. Ala, akmat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay dyo ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kun kasta unay ti kimbut ko, idi nagsalsala tayo. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, di nagbanugak. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Itadyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asikay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo na lang tibingay, mau. May laing, wag may siya kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro nak. Ni? Kat nalalengak matngam si ka gusto. Desisyon ko datoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, aduyan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mo at nanasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga road. Ngam apay ngay, ta isalsaluminan na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga?
Kat inalam nga rog tibi, ngay mo ni pag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Siyaktalan nyo, Auntie Sonia. Ay na. Ay, no kaya't yu timay na yun manan. Isubli yu tinalayo a kwarta ide. Tay na yun tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat bita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rodmat. Nga saan nga agbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw nga katugangan. Awana, hindi da kay kayatan nakadwa dagiti pada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Dagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa amirinda. Ay sige man nga rod anak kau. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akit iti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta agdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdama tanay busaun. Naluto kon, tay kan-kanan. Kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apagtagilakwan iti merienda. Alakastan to'y pagayam mo gusto. Maragsakanak para kadagiti agkatugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, ken ninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo, kas ni man disurat ni pagayam Berto. Dear manang biyanang, managbabain ti anak mikan ni bakat, iso anabayag santo na daan iti nobya. Allergic ti anak ko ti adwa tao, iso asa na rumrumwar. Talon kan balay laeng ti ayan na. Ngamkit de nagagat, kanawa na pulos ti bisyo na. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Sino takadwa masimbang pengay, hay may? Damagin nyo, tatang. Ay, nagluho kan. Ay, anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Ay, gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay, kastaya. Ay, nagluho kan hay may. Nubyam magayam to'y kadwam. Ngem apay ngay adi mo yam amaw. Ay nakiam mo kailang aruday. Wan, iso tinubyak, ni Winday. Kasano ngay naram na katoy anak may. Di na maamu ti agaram day tao'y balasang kao. Kwan. Apay masapol, adamagin nyo day tatatang. Basta asawa ko ni Windy. Malangarod. Dumanon tayon. Tagkasar kay kidain. Ay saan ang takasar? Anya. Ada kekastaan. Ada mo maparti ababaw. Ada met ornong mo ijalkan siyam. Binagkat kau, dinagdak kalakawayang ke... Na, ay sos na pumpun nun saan. Madulamin. Saan ang masapol? San ayawin day? Apay masapol nga kasarta pay laan. Jaime. Ureg din natala ko, ma'am. Manjak mat Agkasarta pa'y nga umuna Satan to agdin na, Jaime. Anya?
Didak mo't la palubusan dagiti dadakkel ko amakidennaken ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ha? Ay, nga men, hay may. Di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amuyo mat nga allergic ko ti tataw. Adula amin mga maum. Basta kasar kayaw. Lakay, adda na ibaga ni Jaime ken ka may papan iti kasarda ken ni Winday. Nga. Kuna namot aditay kano agawisan. Tayla kano mangkasar kadakwada ti pakanan tayawn. Ken may sala kano aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Data ti dadakkel na. Adda nakam ni Jaime. Kat no lumakayan abaraw. Pagbalinam to madakas laubing habasait. Among mata na atap iti tattao di anak ta. Ay, kasano amay ruam nga ino kasta. Anya, maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak la ang lakay. Kasano nga ta nakaaram di anak ta. Kunaklanog laklakayan na baraw. Diyan, mga amaw, bakit? Imposible, may ni Windy tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ay, mabali na kasta. Ada mga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngano iti personal. Kasla natuktukan na bisukol. Anyat pagbainam ngamin, ay Jaime, kasarlaang mo. Kaya nga do ti agbuya tataw. Jay lamang kasar ka data ti bisita tayon taw. Kanjag paris aninong kaninang ta. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaroba may. Dua baak dagijay. Bakit kinlangay? Naimbag dagijay tapadak ka man nagbabain. Di ka nagawis iji lugar yaw. Dananang kentatang mulagan ti ayabang mo hinday. Anya? Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin at talaga ti ado ataw. Agling utak iti nalami ice. Ala makaamu ka nga rod, Jaime. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Ha? Nagaduma ngay. Kataltalo mo ti bisita tayo intong kasar may. Tay mang kasar kada kamay. Gantay dua abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tatao ti kasaryaw into no may abulan. Inya? Apay ngay? Unay kay mutay. Imbaga lang haro da diyo yawisan. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isu pa iti itad aparwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isu pa'y asukat ti maparti ababaw. Kayo natin kasar no kaya yaw. Na. Ay, unay ka ti kasta pa nagsungsung bat mo, Jaime. Kay, kasano ay kapilitan ta mga may. Samada kayo tiyag kasar. Gamda kayo ti masikuran. Bayan nyo nga minasaktig desisyon. Ay, di ka madaragan. Siyak ti makamaw. Siyak ti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha? Mang paturod na? Basta. Adarami din tainton kasarmo anakaw. Tumurod kan tao. Ure adu ti tao. Ha? Umay kayo inton kasar ti anak ko, paray, Taas sikat ti may saanin, wine. Ay, kuhin na, paray. Kaano aya? Inton danda ni agtapo saan, paray. Ay, tayo regalo Di muli lipatan, wine. Ha? Ay, una, paray. Basta masangok to ti mapanggumatang iti regalaw. Ay, no di mo masangaw, ayos lata. Mabalin mo ti cash. Ha? Siyak tupay. No mangan anakak iti kasar ke kwarta ti itidgaw. Kababaan mo ta 2,000 ano agparwadak. Ha? Mabay na ngamin ngagparwad iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan ti 2,000 nga itidgaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige
Jak agbayagin, tadapay papadak. Basta namnamaag to ti kaadama, inton kasar ni Jaime nga anak kao. Ay, hello, Maricelina. Nay, pare Bertaw, si kamot gayam. Ay nasumrek ka kunak kuma. Nga madama ti dalus kaw. Kat nay, inikat ko pa ila dagiti sofa di tasalas. Ay, saanen, Maray? Umay kulayawes, ti masungad akasar ni Jaime nga anak kao. Ingay anak mo iti bunyag. Ay nay, kasta aya. Ay naimbag man ta mga asawa mo't laangan ni Jaime. Kunak no talaga nga agba ka na baraw. Ay, mga sawaan jay anak mo iti bunyag, Maray. Kasi kanto ti may sani nang, Ha? Kat di madublen. Ninang akon kin ni Jaime. Anak ko iti bunyag. Sa ita, anak kagmanan iti kasar. Ay, uwan awan dakes na. Amok ngamin agalanti ka amang ted iti parwad kahit. Ha? Agpadata, adadakkel ti mait ited na parwad, Maray. Tauray siya, ay mabainak lamang ted iti basit na parwad. Sa bagay, nanginame ngamin ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga rod ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ayun, Maray. Iso ano siyak ti mangted iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababay no mangted ka iti basay. Ha? Ay, sige, Maray. Ay, jak agbayagan, no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapadatay abisi ita. Sige, agpatuloy akon, Maray. Tanay, dapay papanak. Nagadumo dagito inlistam nga sponsoran, Bertaw. Ay, una atap no masubot dya siyam ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito imparis mo. Una, tapno mang tadamin iti parwad. No agpares dagiti agasawa, di may salat ti parwad da. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook. Tapno, ado ti umay iti kasar. Ke ado ti mangted iti parwad. Amom lang nga rod na sana kayat tiyanak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laan. Ay na, siya ka di ti makaamaw ka ni Jaime. Tumurod to day dyan ton kasar na. Nalakalaang ti remedy, ako nada. Remedy manan nga. Ay, basta. Siya ti makaamo iti anak ta. Ay nga. Oh, Jaime, di ka mat makaignan. Wow. Apa yan? Ay, may tatang nagawis ti ado at tao. Ay. Hanya nga agling etak manan iti nalami isa. Agragsang kakit di. Takasarta ita, Jaime. Sapay awan pa'y mo ti mangkasar ka data. Awan pay, maladaw ka no basit. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayay. Anya? Ipospuntan sapay lati kasar tawin day. Anya? Adda ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay, mataktak ka upay, ti bang kasar ka na kayo, tanda emergency na. Ibagayo ata di umumayay. Anya, apay manan aya. Hindi kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawis. Nagadumot tayo nawis yaw. Nagawit tayo din. Ay, agtal na ka man, Jaime. Tilay bagpagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tada itad kukan ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Tarasam, umay kan. Apay tayo ito yung arak, tatang. Ala, inumumon, arub ubumon. Hindi mo aging inom iti arak. Nagpait. Ay, ano sa mo na? Ala, tapnusan ka nga agnermyaws. Napait nga ron. Sige, no di mo inumunday ka, agnervyos ka no madamdama. Saan kami nun? Day ta kasar-kasar. Sige, panawan na ka ni Winday. Sinaan na kan. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod ti pa'y kasar kang ka. Ala, inumumon. Tumurad ka no inumum da ito'y. Kaya ngay nga ron ti basaw.
Awan basaw. Arob ubemon. Daytoy. Sige nga raw. Arob, ubo ko na. Addan tay mang kasar kada kayo wenday. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak nga rod amo nanang. Napandamot ijay likod itay. Ni, dagi jay damag gaya main. Adan tayo mangkasar ka na Jaime Kenwenday pa kahit. Addan mangrugin ti kasar. Ngayon na lang. Maya mataba na Na, Bagbagay mo. ay. Apay ako man natawa ka, Jaime. Jaime, nabartag kan samot. Basi lang. Pinainom na ni tatang. Berto, apay ngay abinartak mo ni Jaime. Wala tapno tumurad. Kita ka na awan ng babay na. Ay, nala, agsagana kan Jaime tamang rugin ti kasar. Anya ko, wanyay! Rugyan tayo di kasari na. Kasar na kaon. Napayagan na makasasawa ka. Jaime, ni, Ala. Intayon ta ang mga numausawan. Mabain tumanay. Siga lalaki. Awatan matlaka di daytoy ang babae. Kas kapisi ti pusong. Ken katakunay mo iti agnanayon. Windy lang ti na yan ko babay. Awanin sa palipay. Isuti ayata kagingat ingana. Wala kong isumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang amain. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayad ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasumbatan na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa ka road. Binainomam ngamin ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki dia. Kita am kay napukaw ti bay na. Timura di ti kastaunay. Ay, ala, mapantay di balay. Tarog yan tayon ti agawat iti parwad. Bakit? Ay na, paruwad adagos ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti una mapanunutam. Mala, intay nga rudaun. Nay, sikat ti pusga ka para lista iti agparwad, Elena, ah? Wan, uncle. Adto iti ballpen ka notebook, Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pay. Kay kawanatap no, ado mo ti mailista nagan. Ha? Masapul ama po no'y tinaganda ito, ya. Agayab kay tagparwan. Di kag bain-bain, ah. Wana, uncle. Di ka matanagan. Taykan kay titangdan mo nga agilista. Basta lalaingam ti agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Iba kayo na. Pagkatangay. Jaime, husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Ay, una ka na matulog sang wag pa ilang ito'y babaraos. Danggaya kita. Nabartag ka, Jaime. Panahon naman, dito ko lang eh. Makaramang ka kanya winday. Nay. Aw, anya. Ado madla tinagparwad, Elena. Wan, uncle, nagado. Kitaan nyo ti dakkel a notebook yaw. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wine. Ay, agasong pantay ta. Ado nga minti dimar ay uncle.
Ay, huwag. Ado ti inawis may. Ay. Naimbag ata sana natukul ti aklaw. Saan? Tayong close minti pa nga, hindi may ibusan. Anya? Iyag mo nga rodan tinutbok, kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rogya kong tagbilang. Ay, awanan bay, dagidya di maray iti kasar. Ado ti kinandangam ta imparwad da. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangagkan ka. Kaya mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pelat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa amot adim maray iti kasarkat ng taday ti parwad. Wine! Adugag paisaw tinakalistaanagan dito yung notebook. Hanggang sagsi 50 pesos, mate. Sagay sala, nagitay sagsasangagasaw. Ay kat anyat mabalin mo nga no isulat na ba ulanda nga intad. Saan na day ta di pagpupudutam? Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na parte ababoy? Ay kat talaga akasta. Gagangay na. Tanagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da! Balsag din ang danog kanya! Ay sus, nabartag ni Jaime asim magpert. Nanang! Tatang! Ah. Agpakada akon! Agawid ako ni Jay lugar, may! Apay nga, iwid, day. Mabutang akon kini Jaime. Nakabutbutang matgayam no nabartag ti anak yaw. Sagay! Ay, ala, ay napanan. Ay, sus. Isikan tumang amin, Berto. Basol mo na itaw. Ay, basol kumanin nga. Kawan, insorom tumang amin ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Iso basol mo na ito, mapaspasama kita. Nagdanagak tamanipod pinaramanak ti anak ko iti arak. Di na meten sardengan kat pasaray aggulupayan tunggal mabartag. Pagbababaw yak iti kastauna iti inaramid ko. Iso ajak nagsarday anang bagbagakan ni Jaime. Kat kaasina, di nangagnakmet. Kat naurnos lang ti amin kadakwada iti asawa na. Alakastan, tuy pagayam mo, Berto. Pagadalam day ta na pasamak. Amumton sumaruno. Saan na basta anuan niya tinapanunot mo nga aramidan kat alilata nga uray di mo amo no anya ti ibunga na. Iso asakbay amang iwayat ka iti addang panunutom pa iti mamin rebo adaras tapno awan to ti pagbabawyam inton ka maudyanan. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Berto. Dito'y drama tayo. Kasto'y man di surat ni pagayam Juna. Dear manang biyanang, aday di gayam ko, kadalak kan mismo akarubak. Ngam nabayagan nagyanday di Manila, tan nagnegosyo da iti asawa na. Kat idinagawid dan, jakon makaid na. No apay akastatin ako nak, iso ti istorya kan ka. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, hinakman gumatang iti bulilit, tayo so ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha, Ela, si Kadita? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga pimudaw ka. Kan, nagpatatu ka iti kiday mo. Kan, naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip-tatu ka. Ala! Tila'y bagbagamot. Lapis la ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick ak laan. Pimudaw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Ahaw, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka. Taintaag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanan? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kami dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat, birbiro kak dagijay kurad mo idi ditatangad mo. Awam matang. Kan apa nga agpay so nga pimudaw ka.
Imposible ang sabon lang dayta. Jackpot yan. Sabon ken lotion, Juna. Ken kasi iti imbaga, sa anak amain initan ije Manila. Sa anak arumrumar ije pwesto. Nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya dinak pa dyan, friend. Kan imubing kapay. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nating na esemak ngamin iti kakasta. Nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangantakit din. Adamot usar akrim iti ropa ken sabon. Dagi tala ti usar ko, awanen ti sabali, Juna. Nagawin magayam da ilagay mo dito lugar, te bakay? Wine, in librinak iti merienda iti kalman. Anya mo dyan librina? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mga mo dyan nginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang yung kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da jay. Bran nyo siguro ginatang da yan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka. Ken damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Ken mini grocery da dito lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa'y no naggapgapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakas na kami, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da di Manila. No napigsa, apay nga rog nga pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong nga kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rasaw. Na, una yay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Nangis-ngisit mo da jay idingam siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabihin nyo na. Sumanarabing kapayla dita. Umay kakagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay na po, Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Sapay pumanulbos ka maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ela. Kano sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mutan. Anya nga tati inaramid na ijay rupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kita agpay no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo. Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga Ela ngam siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko dayjay. Imbobing matjegay mo ang naggapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ata nagpakutong. Ken awan mo tay naglawa api kas itirupa na. Nagparituki dayjay. Pati jay bibig na, impatudok na dayjay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jay rupa na. Mabiit man lang, Juna. Apayakas ladagoram kinila. Di mo't gayam mo day, chay. Da kayaw ti agkuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam makiday, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umon nga ubeng iti kasta nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-ada pumandek ka, no kulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana.
Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak kaw, saan ka nga uyawon? Ibagbagak laang tagpaiso. Papukisam kit dit atidag abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw. Jak kayat ti unat. Napananmanan ni Junaro day. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi payla namin sa nakalman dagi jay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy ngagpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Amaw no niya sumarunong ay paramid na. Anya? Di na ngamin kaya tagpa, tiwitibak na nga gayim na. Di na ito lawak nga ratapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya iso ti pulpulagi na jirupa na. Ay, bagbagaan man di asawa amroday. At ang amin style na adi na kaya ti agpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analada gayim na. Nalaad ayamo ni Ella, kat sigod mat anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti kaya pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag, asan akayat ni Juna, tadi na kayat ti maatiwan. Wag. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw. Kinada mo palpalangwad na nyong. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggwad day jay. Nga oray awan mo, ti maipalpalanggwad na. Iso asaan na bagay ti bumaknang. Ta sigurado ako maro ti kinalastog na. No pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan John Sa bali manan nga style da kulot mo Nagdadakkel ti kulot na idi. Ngem ita, nagbabasit man. Bagay ko laang, Maria. Anya, mataawag mo? Kat isumot, Maria. Tamariyo nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko namat talabang banglo. Kat bagay ko laka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella Bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita jay many grocery da. Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto ala ko Kan pagpaarami da ka na ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adun ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan? Ay, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo day ta Mariyaw. Ay, makapasurun dagiti ipupos ni Ila iti FB na. Awan lang ka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masuruna. Pasikat at talaga da ito nga Ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika magayam ti asawa ni Ila. Agayam kayo gamit yung asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kiniila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y mat ngamin ngagdundin na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, ada makit di ibagbagada nga analmentat ta. Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagakin ni bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day ta tanagayam ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na? Taluda. Anya? Ngamjay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardelhanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan ito'y arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw.
Gimata nga kay bikiri da ila. Nabangles mo jela ko da tinapay. Anya? Kasano na bang list? Naramanak, nag-alsam, madlaw nga expired. Kat, imbagam kumaan. Saanon, taba kay ibaga na nga padpadaksek. Anya? Hayawan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabangles amakan. Imbagam kumaan, tapno amuda. Saan nga road? Taba kay ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jela ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapudno dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Kan, asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam ha. Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Nang kumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan da bakay. Nga rod kundi pos iti FB na. Sweet da nga agasawa, ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabain na nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Angim, ay namadlaw nga agsubsubang da. Ay na, ijay FB dalaang nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Tsaka aglibi tinagayad. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na puutak ti panagsubang da. Ay na, masigurado ako nga agsasaro noon ti panagapada lakay. Uray po utam to'y kunak. Ngarabiyang ka man na simang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis mau. Sapay madlaw nagngina. Apay pangalalam ti gatang mo ay kadagita. Pati tabag mau, nay. Barbaro manay. Ala. Kung di miniskir kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalalam iti pagpapapintas mau. Ada nang sponsor kadagita. Kasi na, Gayem ko ya abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti kanayaw na pa nagpabarom iti gamit, mau. In libre nga ro ti bisprin ko ya abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa'y lakanumag nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman man kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Danda ni pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan na ay Sige manugo. pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunakman no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo konti ugalim, Jonah. Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti may papankan ka kadag iti karuba dito eh. Kaya agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay na ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpayso kumalaang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanya. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mga ibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat ti kasta ka ugalay. Naglain kang agpadakas iti pada mataw. Bakitan kan? Di ka pilagbalbalay. Ruday. Apo, tao po. Junah, nandiyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagam nga awanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Junah? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Junah. Nya! Sabi niya dalaga siya eh.
hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaon. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin agar-gari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha. Ha? Huh? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha. Kapu iti tsura yung adwa dito ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Pinapanaw nak nga rod ti asawa kat manipod iden, jakon sinukon ni Rudy iti balay me. Ininiinot ko mat binayadan ti inututang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko ti nagsubli iti balay me, ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita, agmay sa akon ngagbibiyag, kat ti panaglaklakok iti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Juna. Alaa pagayam, Juna. Ano sam nga apitan, dagiti bunga, tinaramid mo. Anya nga road, kat no talaga di nakan kayat ti asawam, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kankwana. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam, Juna. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo papagayam, at timanan ti pagayam yon ni Manang yo ang biyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kanoras, ngayon kay panagbuybuyay ta kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo adudot, sana putbudno anagan. Kastoy ti konana, dirma ng biyanang, may papan kadagiti na kay kamangak ti padramak. Idi da mo datag cellphone iti touchscreen, kan idi na sursuro da ti ag FB. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Kastoy ati cellphone, nagmayat. Day, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day taoy. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay, wait. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sa among armatain. Igmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak, si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo ko. Malah panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong nagpicture. Na. Padasan taman ti kamera na da ita cellphone. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups. Aguri ka. Pag din nagkatintamit adag iti rupa ta. Madula amin mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Aday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga, bakit? Ulbod day to a kamera. Di na ibagatag paiso. Iso di mo patpatsin. Ha? Balingbing day to a kamera. Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramitan kayo iti Facebook account yo, nanang. Ay,
maka-Facebook nga rodan? Katuan mabiit na ang taisuro kayo, no kasano ti pamayan niyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalak ni nanang yaw. Ha? Da ito'y tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Ah, gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay sige nga ro na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanay. Kababait, mate. Mataktak kagapo kanyak. Ruda! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Tasikaman ti mangisuro kanya kaon. Talaga asadot na itang asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dudot. Kaya nakasuro mo Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Hindi ta makatawan, mabalin siguraon. Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kaskasano. Kawan mo bakit? Nalaing mo talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. No ngay kayat ko ti agipos iti picture, Roda. Papana ngay ditaw. Daytoy ti talmagan nyo tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Kalpasan na. ay nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang? Ay, sanay. Minton mabinsan tulaangan. Makasuro kay tumang ilaang. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawam, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanan? Sana bali tamok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yung tinataktak nga oras ta. Ay, jak o de kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. Iso asanay, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kanina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka anak kakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun dito Pilipinas. Umayto ka magpasyar dito balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tanah. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo relok. Kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, sana na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadnan no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kano nga rod nga agawid ngay. Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag-picture taman. Tay pakita mi di ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan May mayat. Tapno mangag na ti busis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo imbagan ni Roda pamayan. Isong agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anaka. Ay, mabalin aya. Agkawan mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan, magsautan. Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka kanagayaman. Tay relok, nadadailin taintad mo idi arilak. Kita ti ima ka na awan rilo na Kanakan, tay bagko awan. Kain tay silpon ko gayam kanakan. Adda silpon ko nga muhulugan. No, addan to itid mau.
Mabalin ko nga isublay, tinagutangak na jay. Tay na imas at tsukulit akanakan. Ay, tay pa'y kayam sapatos kaw. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimatan. Nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasib na jay. Diyak mo ang amnoawan di ulikan ta. Yes! Hey! Amo konsuleng! Nakasuro akon. Amo kon tiag-upload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload kaya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinalkalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramed. Amo kaon! Ay kumayat Kita am dita silpon mau. Ado dagiti impos kaw. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y may naglek nga oray may siya. Kay tawampay mo ngamin friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro na man. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Ruda, ni Dudot. Kain aminan akong parik. Kain kumparita. Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Ha? Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag Facebook. Nagadwa malagip mo dayjay pa'y ma Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo mat. Ay, nisuling mate. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na. Kita mo na nagito ipupos ni tatang. Bakit? Anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni tatang. Pati baro a brief, ipos na. Agdadamo nga ni tatang. Agagatal ti iman ang ag-Facebook. No kasjay nga agdadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo na usaran a brief ti ipos na. Ay sos, kababay ninday jay. Bakit? Hey! Thank you kadakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayan ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka nanak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbayan nagfly ta. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagitin sangpet ko, auntie, uncle. Ay, di mo itin amin kada kami, Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rin, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo tane. Talo alawas lang tinaita da bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Manday ta. Nay, Rufaw, anya nagita picture. Ay, dagito man in-intadya ka anakanta. Ninginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapataos. Kanda dumapay. Na, apay picture dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mamangarod tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da tatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginahan dagito Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo dagiti impos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw kan sing-sing. Kita man
ken uri ti sapatos. Nagpintas. Adda pa'y bag. Badbadaw, jacket, ken daduma pa'y. Isot impupos danay, Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngam amin mo laki din kat ipos dan. Kat, bay ta proud da nga rudmet. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto ka, Suleng. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laeng. Ay, agluto kan taldawain. Mabisina kaon. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin eh. Diyak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalan pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at presyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Agad, si kaano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel, print ko iti Facebook. Sino Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanya. Hindi kwan, in-accept kaun. Iso ngayon naktuman ilako tirilaw. Ne, isumot din ti umawawag. Hello? Hello, tata! Si ka ni Rufo? Ay, when? Apay? Ay, shit ni Daniel na buyer mo itirilo. Ang yamanat na naka-online ka. Ha? Si Kama Gayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ila ko yung amin ang nga alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti yung bagak alugar, ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwintas ta. Nagnginan nga'y. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandag iti alahas. Ta milyonaryo tan no kaskasanaw. Gundaway tanay ito yan abumak nagsulang. Nice meeting nyo. Manang! Kasta making kasar. Iso ni Suling. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong, Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung ay. Ay, na ito'y manay. Talaga nagpipintas, dagito yung alahas, Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tap na the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa monto itatibayad, mau. Napanagnagamon, sir. Saan apiki na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko di tabakpak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheke. Ay may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rin tigunak. Ay, Suleng, bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao. Pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Ni, timaray mutin. Baybaya mo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamangki di ti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskol a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agure ka. Sagbabaintin sa amat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya taaw. Ay, agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papilme dagito adda iti unag apaset ti bag. Anya!
Kudakon kad. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsag babaeng tipay. Ay, sos delikadaw. Kamatam dyan lalaki. Ay, hapay ngaya siya ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon titinurong na. Ay, nalilaw na taday dyan daw. Ay, awanan na kita lahas na bagay. Musikan tomad nga main. Di mo lino ka na dagos ti bag. Isag ba manaw? Basol mo ah. Ay, kamatan ta. Ay, sa pulan taday dyan lalaki. Darasam. Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga rod barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga main rofo. Basol mo. Basol tadwa ah. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ah. Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak anak ko. ko. Nagpablatter kami, gapoy tinapasamak. Kat medyo nabayag, santo na tiliw tinang scam, kadagiti katugangak. Manipod idin, sanda na nagpo-post iti FB, kat ultimo rupada, di dan kayat nga i-post. Gapo siguro ta nadidigradan. Alakastan, to'y pagayam mo, dodot. Nalakat na saya at unay no nagnakaman dagiti katugangam. Rumbang lang ang muda dagiti limitasyon da iti social media. Tanay, agra-iraitan dagiti scammer. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam dudot. Dito'y darama tayo